jednom prilikom kad mi ujutro zazvonio alarm i jednostavno samo sam ga ugasio, onako krenio sam da ustanem i onda sam onako stao i lego i opet sam zaspao i kad sam se probudio osjećao sam se tako loše i to je rezultiralo time da nisam odradio one zadatke koje sam trebao napraviti i to me je totalno nekako, da kažem, deprimiralo i osjećao sam se nekako potišteno i u prošlosti sam se znao u takvim situacijama osjećati jako loše i nekako sav sam bio ljut na sebe, ali ovaj puta sam malo stao i razmislio i shvatio da nema zapravo neke potrebe ni smisla da grdim sam sebe zbog toga. I već ono što je možda bolje napraviti, da sad se pokrenem, sad kad sam se odmorio na spavu, kad sam ustao, da onda krenem i jednostavno nastavim to raditi što sam planirao. I naravno da prije svega budem zahvalan što sam se naspavao, što sam se odmorio, što sam zdrav i da onda nastavim još bolje i još jače. Da onda krenem raditi još veće korake prema naprijed. I naravno svi smo mi ljudi, nitko nije savršen i nema smisla sam sebe grdit za neke svoje male propuste zato što nije bilo onako savršeno kako si zamislio i zašto nisi mogao iskontrolirati i upravljati svakom situacijom, svakim trenutkom jer za tim uopće nema ni potrebe. Jer nakon nekog vremena shvatiš da su neke situacije se odvile toliko dobro, a nisu se odvile onako kako si ti htio da se odviju. I onda zapravo tu sam postao svjestan da nekad treba malo prepustiti i kontrolu vanjskim utjecajima. Ne samo da sve ti kontroliraš, da sve bude onako kako želiš, jer u većini slučajeva kad malo pustiš kontrolu izvan svojih ruku, stvari će se odviti puno bolje nego što si ikad mogao zamisliti. Tako da, jer ti ni sam ne znaš koliko neke stvari mogu biti dobre i koliko će se nešto dobro razviti. I zato ne treba previše se ljutiti na sebe, previše biti tužan kad nisi nešto napravio kako treba, jednostavno oprosti sebi. I nemoj grditi sam sebe i, da kažem, ponižavati se i govori da nisi dovoljno vrijedan, dovoljno dobar jer jesi. Jer ako nisi napravio nešto u onom vremenu kad si htio, sad imaš to vrijeme i sad to napravi. Ne mora se sve odraditi u nekom točnom, striktnom vremenu i da sve bude savršeno i po špagi. Oprosti sebi i prihvati sebe takav kakav jesi. I radi na tom da budeš bolji nego što si bio jučer. Naravno, bodri sebe. Budi tu najveća podrška jer ti sam sebi trebaš biti najveća podrška i motivator. I vidit ćeš da će, kad kreneš raditi male korake prema naprijed, kad kreneš raditi dnevni napredak, mali napredak, kako će se to sve akumulirati i postepeno povećavati. I na kraju sve će se odviti onako kako treba, sve će ispasti i bolje nego što si ikad mogao zamisliti i jednostavno bit ćeš sretan što nije ispalo onako kako si htio i što nisi ti kontrolirao svaku situaciju, već je ispalo puno bolje nego što si ikad mogao i poželjeti. Jednostavno oprosti sebi i budi tu podrška za sebe, najveća podrška. Ako nešto nije ispalo savršeno, oprosti si, prihvati to i nastavi dalje najbolje što možeš. Jer sve što imaš je sadašnji trenutak i nastoji ga iskoristiti najbolje što možeš. Ne znaš koliko ti ih je još preostalo, tih budućih trenutaka, tako da ovaj sadašnji iskoristi najbolje što možeš.